Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Maminsan pa'y pagyamanan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo akanayon iti nasayaat akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg, dito'y programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biag ita, ket nagapu iti pagayam, nga kayat na ti agpailinged iti nagan nga dona, manipod probinsya ti Bagulin, La Union. Kastoy man ti surat ni Dona. Dear Miss F, no bilang mapili yon to nga idrama to'y pakasaritaak, kidawak nga ilinged naklaangan itinagan nga Dona. Agkidawak matan iti pasensya, gapu iti kinakiro to'y surat ko. Sapay kumata maanusam nga isimpa, ket pakaragsakak unay, numanggagakmet ti pannakaidrama, to'y padas ko. Padas, ajak tupulos, malipatan. Gapu iti lalaki nga inayat ko iti kastaunay, ket patyak nga makaibati daytoy iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Nasingpet, nagaget, narespeto, nataer ken napudno kanyak ni Jerome. Makunak anagasatak ngamin adda aminan kenkwana ti berberuken ti maysa a babae. Naannayas met tinagbalin a relasyon mi iti lasod ti 3 a tawen kabayatan ti panagadal mi. Agingga nga inala dagiti dadakkel na ijay Amerika. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Oh, apa yun, honey? Nakaununod mo tanday tasin na ay mo? Ay, inton bigatan ti flight mo. Saan ka di, Jerome? Wen, hinton bingatan. Iso nga ipapasta ti agin nilip ita. Jerome, Hindi ka kumakayat na panawan hanggang kasapulan ngamin. Taparamot lang dahito iti masakbayan ta. Kaya antibuklan tanto a pamilya. kasladyak ka ba ulan ti mayadayo kan ka? Malaksid iti dayta. Madanagan na. Ngamin, ang mga numalipatan nakton, inton addakan iti Amerika. Saan to ang mapasamak dahita, Dona Hani? Ikarik, sika lang ti babae nga yatan. Sika, kat siksikan to lang. Awan sa bali. Oray saan ka ngaminan amapan iti Amerika, honey? Ah? Please. Sana mabalin Amumot ang nabayagan a plano da mamakin papati panangalada kanya kajay. Sana bali. Adamot video call. Di kagdanag. Takanayon to tiya awag ko kan ka, honey. Sapay ko mga rudta tong palam dagita akarim, Jerome. Wen. Apay, awan pa nagtalek mo dito'y gwapo a boyfriend mo? Ay, umay ka man kit di. Hello, honey. Break time mi. Iso ngay mawag ka kadagos. Kumusta kan? Okay, aklang matani. Sika, kumusta ka mat dita Amerika? Gasto ya. May iliw una yan itinakapimpintas a girlfriend na. Ah? Mangbola ka man ako na kon Jerome. Sana bola da dyan, honey. Talaga akailiw kan. Promise.
di mo ka di kahilimot. Ito'y nakatatar na boyfriend mo. Ah? Feeling gwapo isutiam mo. Happy anniversary, Donna, honey. Flowers for you. Ha? Oh, makitam. Agdua bulan pa ilang awanak dita. Ngam nakalipat kan. Saan mo't nga itikas na, honey? Kinapod no na, nalagip ko itayan. Iso nga inuray ko ti awang mo. Palusot at hum ka man. Ah? Happy anniversary, honey. I love you, Donna, honey. I love you too, Jerome. Sige nga, Rodan, honey. Agsupli ako niti trabaho. Umawag ako tumanan. Bye. Nay, apa yang tu na? Mulmulagatan mo ilangin na kita makan anak kadasar iti lamisaan. Kuwatatang, awan ganas ko amangan. Madi nga mintirik na. Kan kaslada sa bali abir-biro kak amakan. Anya, ay. Mga nubandog mo day tan iti trabaho. Tinasaya at aginana ka pailaang. Oresan ka pala asumrak iti trabaho manakaw. Siguro tatang, madian talaga. Jak maawatan tirik na. Saan nga taabasikog ka anak ko? Ah, Anya? masikog ko ng bakay. Pinalpaliiw ka kadagiti napalpalabas ngal dawan akaw. Ngamjaklan at tagtagaray. Pasaray agdulok ka. Maululaw kandi ka pa'y makapangpangan. Nanang, Ay, kasano pa itan nga ino masikog ka doon na? Ay, kasano na ka pa itahan at akdaran ni Jerome ka adamo iti Amerika? tinasaya at kuyugan ka iti doktorin ton bikatanak ko. Kasapulam ti agpa-check up. Iti kasta, maamuan tayo nupod no ti atap ko ang masikog ka. Ay, agsangsangit ka manin anak ko. Aging gaita, ni paila ka di Jerome ti pampanunutam. Pito ang buwan ng tinapalabas. Manipod day tinaudi ngay mawag kanya, tatang. Ay, Diakon makontak apulos ni Jerome. Amin nga account na iti Facebook kan WhatsApp Messenger. Nag-deactivate. Agraman roaming number kan telephone number na. Diakon makontak. may salati kaya tasawon tayo tanak ka. Nalipatan na ka ni Jerome. Sa nabalay. Anda kami mat ka ni Nanang Mau. Hindi kay baybayan, ipas ngay Mau. Baybayan mo ni Jerome. Sana mapagtalkan tayo dyan tao. Ngam tatang. Ay atagpay lang ni Jerome. Di panunutam kat tidandanin panagpas ngay Mau. Makapadakas ka ti sangit na sangit. Ay wanam ti bagem. Iti kasta. Nasalun ato ti ipas ngay Mau. Pati kerem ti pakinaka mo anak kao. Hello? Hello, Donna. Jerome? Siya nga ron. Pasensya ka na. No italaga nakaawag ka. Apingita ka lang ang anak parik na, Jerome. Nasurok amay sa tawanan manipod day dinaudi ay aawag mo. Among ka di ang nagdanda nagak itikas taon ay ken ka. Sorry Diyan kung matungpal na kiting karekter ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Jerome? Pasensya ka na talaga, Donna. Sorry. At nasiko ka kasabali ang babae.
Ket masapol nga kalaysak. Jerome, Sabay lang ko ma, tamapakawan na, Donna. Sorry talaga. Siya king kagarati amin. manangalilaw ka, Jerome. Naulpit ka. Pinangnamnaman ang kadagiti ka rin. Nagsakit tinaramid mo. Aljon! Aljon, anak! Mami, Umay ka, tagsukat ka pa iti t-shirt mo. well, mami. Ay na, di mo't kinunak asaan ka unay at tumanarayan ako. Kita mo, nabasbasakan itilingad. Mika, urayan na. Agay ayam tamad lang na malpasak ditoy. Gusto na nako. Mabanog ka. Ang mga nukumaro manan ti angkit mo. Agawit na na. Tsak pa'y kayo tagawit, mami. Dito'y tapay. Please. Agay ayam kami pa'y kan ni Mika. Aljon, anak, saan ko maanatang kanti unom? Inton bigat tamanan nga gay ayam, Aljon. Sigurado, paumay matan ni daddy amang sukon kanya. Mami, ni Mika. Tika barbaro ang kaklase. Mika, ni mami. Hello, Mika. Hello, auntie. Ay na, nagpintas gayam ni Mami, Aljon. Ah? Siyempre Uray si Kamat. Gwapo mo't ni dadim. Ha? Ano mami, nagsingpot ni daddy ni Mika. Inggatangan na kami iti ice cream iti kalman. Kasta ka di, anak. Mika, pakibagam to kin ni daddy, ma. Thank you. One, auntie pintas. Ni, dayjay gayam ni daddy. Daddy! Daddy! Mika anak, kunak mo sa dinutayan mo. Ada ka matlaga. Jerome? Donna? Agyamanak iti panang itulod mo kada kami dito'y balay, Jerome. Awanan niya man na, Donna. Sige, mabalin mo ti pumanaw. Donna, aging ka kadita kat di nagpaila napakawan. Pumanaw kan, Jerome. Pangasim. Donna, Ibatam ti imak, Jerome. sungbatam ti saludsod ko. Anya day na. Asino ti ama ni Aljon? Ha? Siya ka di. Ibagang kumatipod na. Pangasim. Agawit kan. Amangan nuur-urayan na kan ti pamilya. Di mo yaw awan ti saritaan. Sungbatan na. One, sika ti amana. Nagsikugak idi pinanawan na. Aging gaan nagpukaw ka akas laaso. Itata nakalipat ako na. Basta agparang kalatan akas lawan ang yaman na. Adda ka di pa'y agbaliw ita. Tanaamwam asika ti ama ni Aljon. Ha, Jerome? Adda ka di. Kung tupay ka ito. Damo pa'y lang makitak ni Aljon. Asidagan tirik na kankuana. Naibagam kadikan ko na ti may papankanyak. Saan? Ken may sa? Dona, kaya't ko asulnitan dagiti nagkurang at idikan ka. Babay ni ti anak ta. Pangasim, di mo kumamat ipaidam ni Aljon. Si sasaganak amang ted iti sustento para kada kayo nga gina. Sakbay nga desisyon ka. Panunutam kumapay nga umuna dagiti mabalin nga ibunga na. Anyan tulaangan ti kunaan ti asawam. Numaamuan na nga addagayam anak mo kanya. Di kagdanang, ilawlawag ko ni Mabel ti amin. Amok amawatan na. Oy, si ka, Jerome. Masansan matan ti ipapan mo iti balay da Donna. Mangrugi ka manan, Mabel, ha? Kaya't mo manan ti apa, ha? Mabalin ka di. Tumal na ka, nabanugak. Kalpasan ti ipapan mo iti balay da Donna, ibagamkit din anabannog ka. Sino nga ita ti luklukwag? Guston ko nakmat, di nakpagpungtuton, Mabel.
Hoy, Jerome, no di mo kayat nga apaan ka. Saya atem ti aramid mo. Saan mo nga aramidan arasun dayjay nga ubing, tapno kanayon mula ang amakita ni Donna? Among ka din noon na ti parikot ka. Insecure ka launay. Napalabas ang dayjay. Aging ka ita. Saan ka pailangan nagbalbaliw? Wen, tapod no amin nga ibagbagak saan ka di? Aging ga ita, dayjay pay lang a Donna tay ayatem. Mapanak lang ijay. Gapo iti anak ko. Kasapulan na ti panang ipatag ti maysa nga ama. Apay, narigat ang maawatan day ta, Mabel. Kat kasanumat tan ti anak ta, ha, Jerome? Wenen, maawata kon, ngamda kami ti pamilyam. Ununaan da kami kumapay sakbay ti sabali. Namin anukan ang nagkari ka ni Mika, ngam inton madanon day tangal daw, nakaadunton arason mo. Jerome, asawa nak, addan anak ta, pamilyado kan. Kasapulan mimot ti pamatag mo, ti presensyam. Manipod nagawid tayon dito eh. Kastakan akanayon. Awan oras mo kada kami. Anya pa ilang ay ti di mo maawatan. Kinapudno na. Diya akong amutir aramidat. Mariribu ka ng itikas to yung sitwasyon. Diyak amo no asino ti ununak. Ipatpatag kayo ko ni Mika. Ang ipatpatag kumot ni Aljon. Kan maysa, nabayagan anak ka din na kayo. Ni Aljon, itakam lang agkita. Sapay ko ma, tadi mo ipaidam day ta kanya. Amok dayta Jerome. Ti daw-dawatak laang matken ka, kat tinaan anay apanawan mo kada kami kanimika. Anya ka di ti pagsaritaan ta, Mabel. Diya ko nagpalpalikaw pay Donna. May papanday to'y ka ni Jerome. Agpakpaka si akken ka, Donna. Adaywam ko man ni Jerome. Diyak kayat ti agbalin a bastos. Ngam saanan anasaya at tilangan-langan mi. Manipot simbang ka, itibiyag mi. Awan intensyon ko amang dadaal iti relasyon nyo nga agasawa. Kasapulan laang mat ni Aljon ti pamatag ti maysa nga ama. No ti pagdandanagam, kat agawag kan ka ti asawa. Saanan ang mapasamak dayta. Ngamin, nabayag kun alinipat ni Jerome. Inakamat kas kanyak, Donna. Maawatan ka. Ang maawatan nak kumamat. Ad-ado nga minan ti oras ni Jerome kada kayo ka ni Aljon. Kasano kami matan ka ni Mika? Maawatan ka, Mabel. Ngam di mo kadimat maawatan nga italaang amarik na ni Aljon ti pamatig ti amana. Idinto tada kayo kin ni Mika. Kat nabayag yun anak ka din na ni Jerome. Itilasod ti pito atawan. Itanala ang ama ka din na ti amana. Italaang, Mabel. Saan mo kumamat nga ipaidam day takan kwa na pang-asim. Donna. Kas itinakon-akon, diakon ay ayatan ni Jerome. Addan sa baling agtagi ko iti puso. Awanin sa bali ang makagapo iti panagsinsin narak mi, no dilaang ni Aljon nga anak mi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Aljon. Oh, atay ti regalo kan ka, anak. Thank you, Daddy. Happy birthday, Aljon. Adto'y mo ti regalo ken ka. Amok a paboritong dayta. Wow! Thank you, Auntie Mabel. Siyempre, adamat regalo kan ka, anak. Ate, oh. Thank you, Mommy. I love you. I love you to, anak. Happy birthday. Thank you, Mommy. Daddy. Thank you, Auntie Mabel. Awan anyaman na, Aljon. No adda kumamat ita dito ni Mika, dinaragrag sa kumapay ti kasangay ni Aljon. Wen kumaangam nagbakasyon mat ngamin iji Amerika. Saan abali? Agsublinto matlaang iti umay abulan. Makapagbanding dan tumanan ka ni Aljon. Agyaman ako na Jerome. Agyaman ak iti oras nga ipapaay mo para kini Aljon. Amok ama kumikom ka, ngam ik-ikam lata iti oras ti anak na. Awanan yaman na doon, ha? Maragsana na. Ngamin, kas ama, maipapay ko dagiti kasapulan ni Aljon. Siyempre, gapumot lang iti tulong ni Mabel.
Inbilang kumadkan kaspudpud no nga anak ko ni Aljon, Donna. Maragsakan ak ama kangag iti dayta, Mabel. Ket agyaman ak unay. Kamaudyanan na, naurnos matlaangan ti pamilyayo. Kastamatan ti pamilya. Sapay ko matagtultuloy ti kastoy abanding tayo. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanan ang naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Sapay kumata adda kayo akanayon itinasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti surat nga inta ikanbiag ita, ket nagapu ni pagayam tayo a Shirley, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, awatem pay man tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin, amang bukbukal kadagiti drama iti daytoy a programa. Pagyamanan mi unay, gaputa adda kayo amang mangtedliwliwa kabayatan ti income panagtrab-trabaho ken panagin inana. Shirley, kunamlat ta kumakanyakon. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag. Padas, ajak tupulos malipatan, gaputa aging gaita ket madama a mapaspasamak paylaeng kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Ni, asino nga'y tagwalwalis ijerwan? Ket no nalpasak matan a nagwalis itay. Ninanang mat, ket no nakita na mat ti panagwalis ko itay. Ang aping nga taawalwalisan naman ang. Ay, apaya, pati panagwalis dito'y arubayan, kasadot yaw aramitan, masapul adugdugyan ti trabaho yaw, sayang ti manog, di yung amo at harimaanan ti agwalis. Ay na, ay, kimaro manin ti ugali ti katugangak. Sumana umanin bayat ti panagwalis na iti arubayan. Sigurado asyak manin ti paspasagidan na. Ay, nagrigaten ayat ti makikabbalay laeng. Yamanin ayat ti dayo mo dumam ti tasi kamiling. Bigbigat. Ay taman lang iwat mo ti magmagag. Ay na, dagiti agwalwalis dita di damat nga rod walisan amin, kundi walis-walis da, ngam di damat palpasan ti trabaho da. Ay, umunagak man laangan iti silad mi. Baybay ak idan nga agsarita kin ni tatang ijerwal. Ni, ayan nga iti inlutok adinengdeng ideal daw. Adupay day awan mo dito yan. Amangan no aday jeref. Kita agman. Awan mo dito Ayan na nga Ay, naugasan mo't gaya man ti kasirula ang naglutwak. Ay, naibos siguro. Anya ti birbiro ka, anak kaw. Ay, kwa tatang. Jay man inlutok adinengdeng. Mabisinak ngamin.
Mga anak ko ma, ti amok kat adupay dayjay ngam awan mo't gaya man. Aywan, ano pa'y magagpay sunay, jay? Ay, iso gamin tinagsida itay. Kinalabak pa'y may tsak pa'y aring muarak. Ay, apa yan? Agan ano kayo? Anyaya ti berbero kanyang. Tay din ang dengain loto ni Shirley Ideal daw. Kawan mutin di tawi. Adu pa'y muday jay, tay iso pa'y tinagsida iti nang ilabana. Dayawanan na, impakan ko ni ti asaw. Anya? Ha? Ay, Ni, apay ni nanang, kat no kaluto dayjay, kan mabalin pa'y matasidaan dayjay. taapay ngayon kaimpakan iti asaw. Sayang. Sapay naimas ti pan nakaluto na. Naimas niya. Kano nagapgan? Ha? Nagapgad asasaw mamiling. Nusto mo titimpla na. Oh, laklakayan kan. Ngam di mo amo ti mangraman iti naimas. Naapgad nga road kunak. Iso nga impakan kom iti asaw. Ado matitlog dita. Iso ati iluto ba si Dam? Si ka, Shirley. Itlaw ko nam. Kano nagadumot a karni di taref. Saan lang nga may satial daw siya no? Si Daan tayon to dagita karne kadagiti sumarsaro nung aldaw. Na. Nawatam, ah! Lakay, Apay ba kay? awan ka di pa'y umdas nga runong mo? Para ito yun niya. Wah, amumatan ti ugali ni nanang. Numabalin, lumasin ta ko man iti pagyanan. Apay, anya manan ay ati inaramid na kan ka. Awan matkit di, ngam panag ko nakit nasaysaya at no lumasintan. Nang ro nakit dandani ako nagpasngay. Hala, di kagdanag bakit? Lumasin tayo, apa man na makapasngay ka. Agpaiso lakay. Wen, ang ano ita, anusan ta pa ilati makipagnaid ka dananang. Kurang pa yung amin turnong ko. Saan pa ang makaanay ang makapatakdar ta iti balay? Isungagan anos ka pa ilang, ha? Ay, mayatabyag! Malpas amangan! Agoldag akaslababoy! Anya man ang chay. Inakman kita ay. Anya man nga tanay ti pagal-alburuto ni nanang. Nanay! Apay ngay asikataglablabadan far. Apay, ayan tinalay nga sawam. Iso ati rumbang nga aglabasan kat asika. Ada iti silit mi nanang, agin ina na. Nagini na. Apay, nakabanugan na ngay kuma. Kano nagmalmalamot ang nagililad dinararamid na. Ni nanang met. Apay, di yung makita naglinis, nagluto, naginaw. Kinotrabaho na mo't amin na natrabaho dito balay. Ay katrumbang lang ah. Awan nga ro trabaho na di trabaho namin ang matrabaho dito balay. Adak di tananang. Hanggang pangasyo. Tadiyo kumamot palaluan una di asawa. Kas makita yung met. Masikog ni Shirley. Makapadakas kan kuha natin nalabos sa panagbanog. Di ka nasaya ta exercise. Iti kasta saan amarigatan nga gana. Saan aday tagol all dag ti kokon na. Anya? Kahit pudno ma, sana ya. Pagsayatan na lang ti panagtrabaho na iti unag ti balay tapno ma-exercise. Ngam no sakitan na. O, di oray pumanawan dito'y balay. Apay akasta tilangam lakay. Apay ko na, adda ka di parikot. Awan. Awan, mate. Ngam agawid ka nun ni Manong Albert. Kadwa na ti pamilya na. Kit dito'y dan balay ngagnad. Ha? Imawag mo't ni Manong Ronald. Agawid ka nun ni Bakat na Manipod, Taiwan. Kit dito'y ka nung agdiretsyo. Agawid damot tan dito'y kat dito'y ti pagnadanda. Saan mo mat amabalin alapdan ida? Ngamin, family house yung mat ito eh. Dahil tangarod kat. Kat, anya ti planom lakay. Nagaduta yun nga nga agnag dito'y balay no bilang lakay. Wan nga rod. Ang anya nga tanong ay patakter tapay lang iti oray basit lapag yanan tayo. Di talikod ti balay. Mayatak iti day talakay. Uray basit pay laang tinapatag at dapagyanan ta. Kababain mo ti makilublubon kadagiti kakabsat mo. Sige nga rod. Kasaritak to nga rod dananang kantatang. Taibagak ti maipapan iti dayta.
pay ni Hilda nga asawa ni Albert, kay ikanak itig kwarta. Jay asawa ni Denver ngay, oh, pulos! Oray 5 adulain, awan pa'y inyawat na kanyak, ay, surun kaon. Kung namatanaga po, abroad ni Hilda. No saan ngay? Amangan nung di pulos mang tay, di manugang mau. Ha? Ay, dinakman kong kontrag si Katsanaw, matibang kanay. Si kapay tayo daganas Oo na yan, minana. Nagalas ti ugali magbagatanay. Adayumot anasinsingpot ni Hilda, ngam day di at Sherlay. Ang padadalaang iti asawa ni Ronald, kunamat lang Santa, ha? Santa Santita, wow! Saan nga kagkaganay? Gabi ti gayam unag na, palalaw ti panangilon-lunod na kanyakaw, ha? Santay ka. Unay lakit din ti katugangak a babae. Noan niya lang at naaya ti basol ko kankwana. Tumok nun samot sa dilangit tigura na kanya. Bakit? Di mo lang tayo kaskaso ni Nanang, ah? Hala, sumra ka kid din iti silita. Siya akong ti makisarita ka ni Nanang. Denver. Alan, umunag kan kunak. Ha! Lumasin kayo! Tapno iwasan yaw, dagiti matarabaho dito balay! Talaga kit di asadot kayo, na ikamkamang, awan pa'y sir-serbay amanugang! Nanang, nalabos mo't una yun ti panagsasauyo iti asawa. Awan mo't madingar aramidan na kada kayo. Di da kailangan ro din sungsongbatan, ngam sa ukay lata asaw. Makapahay blood mo't ti kastangar aramidan yun, Nanang. Oho, kahit tanya kumaita, siyak ti apam, apaan nak ngaydam, gapulaang ita asawam, ay di nakman sungba-sungbatan nakasta si Kadenbar. Kasanumot ngamin, aglablabos kayo, Nanang. Awan mo't madingar aramidan ti asawa kada kayo. Nakasingsing tupay kada kayo. Ngim kastakit din ti trato yo kun kuana. Nasingpag. Singpag kita ba isaw? Wano saan, agin si singpag. Agin wawalays, ngamjay magkayam cellphone na ti pindo-pindotan na. Gusto, Nanang. Pangasiyo ko mamit. Magpaya asawa ni Manong mo an Albert. Dakal ti pakairanudan kun kuana. Ta asawam ngay, polos. Ang padadalaang iti asawa ni Ronald. Pwek! Naiturog ko gayam dito yung sofa. Agalas 3 iti malam. Ay, namagaan mo't siguro dagitilin na ba? Mapan ko akasanan. Itikas na makupin kon. Anya nga iti jay. Ay sus, unay matlangatan ni Nanang. Amo namat nga adda sinampay ko. Nga nagpuurkit din. Ay, awanan. Agat asok lakit din dagiti sinampay ko. Iso kaday, alimbasin kayo. Tapno maaramid matan ti asawam ti kayat na Andres. Nanang. Anya nga Andres ti sasaw niyo man. Pudno mo, sana yan. Manipod it. Andreson ti panagan ko kan ka. Ngamen, under na ka ti asawam. Unay kayo mo't Nanang. Amuyo mo't akaan anak lang ni Shirley. Sana dahi tatira saun. Teko nam kit day, talaga sadok ti asawam. Pangasiyo. Diyo kumamat ti kasta-kasta ti asawa. Tasan akasta ti trato dagiti naganak na kanya. Na, tanasursurom pa yan ti sumungba-sumbat kanyak den pa. Sana ka sumungbat no amok ada kayo ti gusto. Agsubsobra kayo nga minan, Nanang. Limasin kam lang aro dun iti pagyanan. Ngam sumurot-surot kay latamat nga umay mang pagpabayan iti asawa. Ha? Di uray na siyak ti agpungtot. Amo yun ti ugalik no siyak ti makaungat. Isa pangasiyo, Nanang. Huston ti kasta atrato yo iti asawa. Bagbagam to man di anak mo siya no? Sino nga anak ka? Na, kat ni den bara.
Taapay ni Dimbar. Nagturod matan amang sungba-sungbat kanya. Ah. Di nakmatan res-respetuan ngay na. Taapay nga may. Ay basta, jak kayak tikas jay nga ugali na. Mamukan. Kan amok matan ni Dimbar. Saan asumong batday jay? Nuam muna abasol na. Nuam muna si katika malay. Ay kasumong bat Kala pa nagpampanunot na ita siya no? Na. Oray asino ti pagdamdamagam. Saan arumbang nga inkasung-basung-batan dagi tinaganak mo? Si katikilaw ti panagpampanunot na. Kanayon apagpupudutam jay tao nga awan mo't madingar aramidan na ka. Makitam! Pati si kakap isakit mo da dya, Sherline. Na. Nagalaskat nga ugali mo siya no? May sakabal. Di ka pa'y mapangnamnamaan amang isakit kada tao. Siyak ti asawam, siyak ti inadagiti talong anak ka. Eso asyak nga raw ti sakit mo, nawatam! Ay, umayak man nagtambay biit dito'y balayo, Shirley. Aywan umunag ka, abirat. Agtugaw ka. Ay, agyaman ak, Shirley. Umay kuman paginanaan tilapayag ko, uray apagbiit laang. Ha? Ay, imbag taman anusam di katugangan ta. Kasla jakon maanusan ti kinalaing nangagsao. Ang mga nudyak mapuutan kat masungbatak iti pabaribar. Ay, nakunaw mo na, birat. Kinapudno na kasla kayat kumita na sumbatan. Iso na la ang tadyak kayat nga agrikyar kami. Apay aya, anya tinapasamak. Idi kalman, naladawak ang nagriing. Nakita ni Nanang ni Manang Hilda ang nakatugaw iti salas. Nagwalis ni Nanang iti arubayan nga awan nang ngagko asao sa una. Agis istoryada pa'y nga rod kabayatan ti panagwalis na. Agkapkapimat ni Manang Hilda ang nakatugaw. Nakasikawil pa'y Itay agsapa, nasapa ak ang nagriing. Nagluto ak, naginaw, nagwalis sa akto nagtugaw. Ang idi agriing ni Nanang, ay nagadukit din nga sa una. Pinanawa ko na. Ay na, kasta talaga ni Nanang abirat. Kastamot lang ang tararamidan na idi kanyak. Uray to pa'y itaalimasin kamin. Kat sumurot lat pa dito nga umay agsao-sao. Nang runa di taarubayan. Nagpigsa ti sa una nukwa. Kaslay gaggagara na. Ay, jak maanusan ti kasjay. Sapay ada paborito na amanugang kan apo. Ay, pudno dayta abirat. Nadlaw kumat dayta. Ngamjak lat na nagtagtagari. Mariknak mga ti panangisakit ni Denver kanyak. Iso nga okay lang ang kanyak. Imbag atay sakit na ka, siyak ngay, pulos. Awan pa'y mangag kong ay bagat ti asawak. Saan nga agtagtagari iso amasurunak. Itay ka pa awalis-awalis dita. Di ka mo malmalpasan nga gwalwalis. Ay katwan na tawan mo't daddo mga gwalays no di siyak lang. Na. Pati arubayan ti kaaruba, di da pa'y mawalisan. Kundi alis-alis da, di damot nga rod aglinis iti arubayan da. Nagkuna, alinisan ti arubayan ti sa balay. Ay, ang tal na ka man si Kasyanaw. Na. Ing kakit mangala iti posporo, tapuoram dagiti bulbulaw. Iti kasta, pumanaw ti malas. Ay, sikat ti mga ramay, ta sikat ti nakapanunaw. Na, may sakabay. Talaga nga awan pa kairanudam. Agpapada kayo lang kadagiti dua amanugang ta. Day talaga agtog-tugaw ti kukunyaw. Di kayon to pa'y makatulong may sadaw. Ay, nagpatinggan san at talaga ti anos ko abirat. Ha? Anyat kaya't mo asawan, abirat. Agasam mat tamang mangan kami itay. Igid-giddan kit din ni Nanang ti agwalwalis di kusina. Kitkitaan namat amang mangan kami. Ugali ti ube nga adamatin nag nga inapoy manipod iti plato da. Nga may na, sumana ukit din. Diyak kano ammo adisiplinaan amangan ti anak ko. Sanan to pidut-pidutan dagiti natnag nga inapoy asumanao. Ay, Diyos ko. Ay na, ugali nan at talaga ti kasjay, abirat. Kat no isurot na pa'y tiwalis idi kanyak, aging ga ijay kwartumi. Magmagnaak nga umunag, kat walwalisan na ti pagpagnaak. Anya? Wen,
at dalabasit arugit ang makita na. Nagadun asa una, nagadun ang pasagid na. Ay, imbag man tanaan anusan ti kasya nga ugali na. Nakaimimot pa'y. Ay, masurunak. Awan mabalin tainamot nga rod nila kay ko. Ken maysa, okay lang. Ngamin, isakit nakmat ni Denver. Iso na lang ang tamauma akmat no kwa. Ngamjaklat na nagtagtagari. Narigat ngamin no kaap-apam ti katugangam. Ay, jakon maanusan. Iswa kasaritak ni Ronald tag subli kami ni Ijibalay. No di na kayat, uray isun tagbati ditoy. Pasensya langan ngam nasaysayatan a pumanaw kami ngam ti masungbatak ti katugangan ta. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biag ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan amegan, Manipud, Baguio City. Gastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin awatem pay man tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito'y a programa. Kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan amegan. May saakmet kadagiti rinibo-ribo an ayat adumdumngeg kadagiti drama dito'y YouTube. Ket pagyamanak unay numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kinapudno na saan asyak wenno saan atibiyag ko ti pagtayakan ti innak istoryaan ita, no di ket tibiyag wenno padas ti nasinged agayam ko. Inpakadak matkit dikin kwa na ti panangisurat ko ket inmanugot mat daytoy. Kayat namat lang kano amang ngagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ti biyag na. Ket patsek ken mamatiak apakaadawan daytoy iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti padami adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti agsalaysay. No kasta agayan ayat kayon iti dayja ajanwin, Alison? When Megan. Isumot lagaya makasla naragsak ka akanayon Ha? Blooming ka pa'y akanayon. Nakalawlawag tarupam. Ay na. In love ka man gaya man bes. Ang umnay. Kita ama, saan mo ko mga itad amin a panagayat kan panagtalak mo iti dayta lalaki. Ngamin, saan mo pa'y unay ang amam mo? Maawatam tumat siguro tiket ko asawa na Alison. When best. Kinapudno na. Adalat tabutan ko. Nang runag at adda iti adayo ni John Wayne. Gapo iti trabaho na. Ngam sapay kumaat. Tadinan tumat aramiden tikas iti inaramid ni Norman idi kanyak. Sapay ko mabes. Angam sigurado ka din iti reknam ken kwa na? Ket ko asawan, talaga ka din nga isun ti kunkunada adawan? Mabalin siguro kasta best. Amangan ngamin no agaram iti sa bali no agpakipot ak paylaang. Iso nga inaklon ko na dagos. Sayang mat no sa bali a babae iti mang tagikwaken kwa na best. Ada good news ko, babe. Oy, anya day ta babe. May sa kadagiti napili, amay destino di Tabagyo. Oh, ay kat nasaya at ano kasta babe. Uy na, kanayon tanton nga kita.
Mabalintan to pa yung tiyag din na. Anya? Isuntumot lang titurong na sana ya. Ah? Alawanan. No isuti ko nam di iso. Kailib ka una yan, Alison. Magagaran ako una yan na mga rakop. Kan magagakan ka. Ay sus, mangrugi ka man ako na akong Janwen. Puno mo ti pagpagat. Numabalin lang kumaguyo doktel daw. Aramidag. Iti kasta. Makita kan marakop kan, babe. Anya? Nakaado ka manan ako nak Janwen. Mala, asikaswam kit din dagiti rumbang nga asikaswam dita. Idi kasta, awan to ti agbalin aparikot, inton madanon ti pan na kay transfer mo. Ay, makapaburo yung matikas to eh. Kasla kayat ko ti rumwar awagak man kit din ni Alison. Awisag ta rumwar kami. Ne, naglukon? Di namat sumbatan ti awag ko. Awagak pa'y man maminsan. Na, talaga di na sumbatan. Naglukon tayo dya babae. Ne, naka-online mat. I-chat ko man langan. Hello, Bes. Busy ka kadi? Maburburi ngak ngamin. Rumwarta ko ma. Intag kape. Ada ita. Naisend kon. Nag-reply matadagos. Hello, Bes. Sorry ha. Kadwak ngamin ita ni Janwin. Adda kami dito'y mall. Agbuya kami iti sini. Bawi ak next time, okay? Text you later. Ay, nako. Isumat lagayam adi na sungsungbatan ti awag ko. Agkadwada man ang gayam iti day siya Janwin. Agmano ak papa? Kasyan na ka di siha. Nagtugaw ka. Ha? Nagtugaw ka ko na. Kahit ka kasarita. Sige papa. Sa din ti nagkapuam. Narabyan ka man. Kuha papa. Rimor kami ka ni Janwen. Nabayag kayo matan nga gayan ayat saan ka di. Wan papa. Kinapudno na. Umada ni man ti anniversary mi. Kat panggam ni ti ag out of town. Apa yung bagamon kini Janwin. Tadumanon dan. Iti kasta. Mapagsasaritaan matan. Ti panagkalay sayo. Kuha papa. Panagkunag kat nauston kayo matan iti tawan. Malaksid iti layta. At dapat din natalagit at trabaho yo. Anya pa lang tiruray nyo. Mapapanan ti tawan niya. Saan kayon nga umububing? Kinapudno na. Saan mi pa'y ang napagsaritaan day tabanag, papa? Anya? Ngabdi kay matanagan. Ibagak to ka ni Janwin day tabanag, papa. Rumpang na lang. Ngamin, naalas sa kita ti lalaki kin babae. Ngagdenden na asan pa yan nagkalaysa. Papa. So payagpada kayo at yadal. Kanya tulangin nga itikunayin nagititata o makamam mo. Ken makakikita kata kayo. Nangruna kata kami ang naganakip. Isong ibagam kini Janwin, tagkalaysa kayon iti kabitan a panawen. Megan iha, sigamat gayam. Kunakit din no nagsubli ni Alison. No kasta awan ni Alison, anti? Awan iha, kapanpanaw na lang. Sinukon ni Janwin. Ag out of town da ka no. Apay, saan ka diyan nag-text kan ka? Ay, kwanti. Kinapudno na, jak na ibagaken kwa na dumagasak ita dito'y balayo. Ti amok ngamin kat saan arumwar. Ay, kat umunag kapay iha. Umay ka, tagkapi-kapay. Sana nanti. Intun maminsan tulangan. Adapi ngamin napatag apapanak. Kasta ka di? Wananti. Agsubliak tulangan intun sumangpat ni Alison. Ala, sikati makaab mo iha. Sige, anti. Patuloy kon. Sige, iha. Happy anniversary, babe.
Happy anniversary mat, babe. Dua tawon tamatan nga gayan ayat ita. Wan nga ron, nagpitil daw sana ya. Kasla ka ano lang hindi agar aramak pailangkan ka. Kunak nga ron na wanam na nakidikan ka. Ang nagasatak, tasyak tinaklon mo. Kaya't agyaman ako na iti pamatag. Ken panakawat nga ipapay mo kanya. Itilas untid tuwatawan, babe. Awan na nyaman na, babe. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Among na ita. Ba nagapagyamyamanak iti kasta unay, Alison? John Wayne, Aday bagam? apay nagkalaysatan. Iti kasta, agdan natan kas pudpud nung agasawa. Pasensya kan. Ngam awan pa yung minumdas ng ornong ko. Para iti day tabanag. John Wayne, saan ba ta parikot dayta? Siya kung ti makamo iti amin na magastos. No lakit ti ta umanugot ka nga kalaysatan. Wah, nakababayin matkan ka ha. Siyak ti rumbang gastos. Tasak ti lalaki. Sana bale. Manibot ita. Agur ornong nga ron, babe. John Wayne, Uwan. Ikarik na ita. Umay ka man kiti. Nakapimpintas at talaga to'y nobiyak. Makapamauyong ti kinapintas mo. John Wayne, I love you, Alison. I love you too, John Wayne. Ne, magkamat kayam upload ni Alison. Nagbintas na gito'y aladawan. Agbagay dalaunay ka ni John Wayne. Dua atawan matan ti relasyon da. Di na pailang aron agkalaysa. Iti kasta, maandaan kami matan iti apo ko. Bumakbakat kan lumakla kay kami ka ni Roberto. Isuanas kan la nga agpamilyamat kumantika kay Suna nga anak mi. Panagkunakkat na simpat mat ni John Wayne. Awan mat ti makita ka madi nga ugali na. Oh, Alison iha, ada ka matan. Kunak man no inton bigat pa iti panagawi diyo. Agmano ak mama. Kasya na ka ti Diyos iha. Boy-boyaag man na gito'y ladawan nyo ka ni John Wayne iti Facebook. Nagpintas ti panakaala na. Bagay kayo iti nobyo, miha. Apay no, mama, apay akas na nalida ikay ha. Kan apay ngagmay-may saka asimbangpat. Sa dino dayan ti nobyo, apay. Ada ka di manan sa anyo ang nagkinaawatan ka ni John Wayne? Kwa mama. Awan. O sige, panawan kayon dito'y. Nabanog ang iti biyahe. Kaya't konti agin na. Alison iha. Awan ng mga pagdanagan niyo, mama. Okay, aklaan. Ne. Kanya nga tati mapaspasa, makiti anak ko. Naidarasa, mati pa nag-awit da. Apayakas lang naliday, mati anak ko. Ay, amang ano nagapadaman ka ni John Wayne. Bay aklatan. Mamati ak ama urnos tumatlaan. No anyaman ti saan da nagkinawatan. Agpudno ka man kanyak, Alison? Anya ti pudnok kan ka, Megan? Bes, itay pa'y adi ka matagtagari. Ada ka di parikot? Awan mat best. Makapaikawa mo ti kinaulimak mo agman maneho. San ka matasigo da kasta ah? Tila madmadlaw mo mat Megan. Kabisado kan, Alison. Amok nga da parikot mo. Ibagam na niya dayta. Iti kasta, malaganan mo tirik nam. Si sasagana ak adom ngagbes. Awan ko nakmat. Jak mamati nga awan. Ni ka di John Wayne? Apay, anya ti naramid day dya lalaki kin ka, ha?
Ibagam ko ma, iti kasta sa anak nga agpugpug tulatan. Megan, Kunak tupay ka. Saan ka makapaglibak kanyak, Alison? Apay ka di ha? Anya ti parikot? Nagapa kayo ka di? damay sa Facebook account ni John Wayne. Kat nabasa kami nagiti kalukon nga aramidan. Ano ang babae iti kachat na iti dayjay nga account. Iti imbagak kankwana. Isupay ti andaganas namang ipagagagsina kami. Anya? When Megan, agsina kami kanon. Kaputaman na kibiyangak kano a klase ti babae. Ti awanan bain a lalaki? Kunakit din no nasingpat, ngam saan matgayam? Saan lang nga dayta? Anapay nakita a resibo ti hotel iti wallet na. Anya? Tsaka mo ti aramidak best. Mariribukan ako na nagsakit. Nagtagsag ti parukong ko. Kasladya kon kabalan nga ito nanti sakit ang marikrik na. Amelia, Apay Roberto, kaslada berbiro kam. ni Alison, sa dinotel na. Ada ba iti silid na? Apay ka di? Nakasaritam ka din? May papatiti niya, Roberto. Nadlaw kong amin ti kinaulimag na. Katag itinapalpalabas nga daw. Saan ba tasigod na kasya ni Alison? At samat parikutan akta. Ay, nadlaw ko matdayta, Roberto. Dinamag ko na niya ti parikot na. Gam, kunanamat nga awan. Nabannog ka no lang iti trabaho. Iswakas jay. Mamati ka ka di akasta, Amelia. Ha? Dakil tahatap kong adtamanan madingay na rabi ni John Wayne. Roberto. Saan ngagpupok lang iti silid na tinakta? Nawan kalukwan nga narawid tayo siya lalaki. Ha? Nukas jay asan na matagtagari tanakta. Amuklatan anagapa damanay. Nangruna nukas tagagbaybay sa iti silid na. Kas makita man, awan ni John Wayne. Manon nga aldaw, asan ngay may dito balay. Bayam, nakasaritak tumanan ni Alison, Roberto. Apay ano asino pa'y ti agay ayat itinapod no. Katiso pa'y ti kanayo na masaksakitan. Apay akas na maulit man ang tinapasamak kada kami di ka ni Norman. Nagsakit. Nagsama panunutan. Kastoy ka niya talaga tigasat ko. May papan ka na ayat. Ipapay ko matami na kabalak. Tapno may pakitak tinapod no panagayat ko. Napapayakas na pakurangan pa ilang ni John Wayne. Apay. Alison iha, lugtam ko matiri daw. Pag-aasin. Kasarita na kami kan ni Papam. Alison, lukatam da ito eh. Dangganda kami kumaman. Bye-bye andak pailaan ko mama, papa. Kayat ko tiyag may maysa. Ngam iha, Didak pa kadanagan. Okay, aklaan. Kumaratang kanti ulom. Luktam da ito eh. Kunak may. Papa, please. Kayat ko tiyag may maisa. Ikandak ko maitikon daway nga agpanunot. Please. Hay, grabe mat dayta, John Wayne. Jak matukod a panunutan. Grabe mat gayam ti panangluko na kin ka. Megan, Awanan bain dayja lalaki. Awanan modo. Agasem, si kapay gayam ti makakaadda amang baybayat kadagiti bills tunggal rumar kayo. Ultimo panggas na si kapay ti agbaybayat. Nagpuskul metten ti rupa na. kinapudno na. Itilas unti duatawan a relasyon mi. Saan lang anam na minsan, uno nam namin duan. No dikat namin adun adaras anatiliwak. Iti mo, tumaw dawat pa'y matiti pasensya.
agkarkari adinanton ulitan. Ngam, ulitan na matlat ang aramidan. O kat, anya ti plano mi ta, bes. Ay, tsaka mo, best. Kaya't kunti makiwin na suwaskan ko na. Ngam kasla jak mat kamaalan. Ngamin, ay ayat unay ni John Wayne. Nga uray agdada ta aluklukwan na kan, kasta ka di? Anya nga tanoy kak pa iti maudi akong daway. Bes, di ka kumamot agbalin a martir. Saan lang ani Janwin ti lalaki dito'y lubong? Napintas ka mata. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Kasyam kumamot ti bagim. Megan, Diyak amo no niya ti ibagaken ka. Ang anyangay nga rod kat si kamat ti masaknan. Narigat mo't adiktaran ka. Bagim day ta, bes. Iso si ka nga rod ti makamong agdesisyon. Kat sapay ko ma, taawan to ti pagbabawiyam inton mauding aldaw. No kasta, okay kayon gini John Wayne, iha. wen papa. Masaya at mo't nga ron no kasta. Kung naglakit din sana na marunos ti may papan nga kayo. Day tamat nga rod ti amok papa. Ngam nagkarimat ni John Wayne nga agbalbaliwan. Kat di nanton sublian pa iti agbabae. Iha, di mo kumaitad amin na panagayat kan panagtalag mo kini John Wayne. Mangibati ka ba tayo, iti para iti pagim. Papa, Masaya at mo't nagbalbaliwan ti nobyo. Ngayon panakunak, imposible mapasamak na ita. anya. Isang itapay lang, sa kanamon dagiti mabalay na mapasama. Saan mo't kiti nga amin? Ngam adda dagiti babaero, ana itulangan kadakwado ti kasta nga ugali. Inarami ta na bisot ag babae. Apay, di mo ayaan mo at ipanagbabae kat maiyari iti may sa asakit asaanan ang maagasan? Papa, Sampay ko ma, to sana kasta ni John Wayne. Ngayon gayam, imbagam ka rin kenkwana at imbaga ken ka. wen papa. Iso na lang ta, awan kanupay urnong na. Agurnong kanupay, iti kasta, at agastusan mingad kalaysa. Kita? Makita na pa nagresrason na? No talagang ay ayatan na ka, kat interesado ang mga ikalay sa ken ka, mga rabid iti pamuspusan. Papa, Ibagam tuman, tagsarita kami tinopyo. Saan ngagbaling ganyak ti kasta? nagkarika di mo nululitan pa iti agbabae. Nga manyaman ang daytoy nga inarabid mo, John Wayne. Wah, alisan. Manyaman ang daytoy ang resibo ang nakita kiti wallet mo, ha? Kat doa pa'y gayam ti cellphone mo. Kat nagaramit ka man ang iti baro a Facebook account mo. Agasan man nagita kinaado ti babaya ka chat mo. Saan lang nga dayta? Ada pa'y lamo-lamo aladawan nga isisend mo kadag iti babae. Talaga ka di ka nagbalbaliw, ha? Apay ngamin napakibiyangam amin dagiti kagawa, alisan. Di mo ko mangamin pakibyangan dagiti abanag. Apay, John Wayne. Apay, akas na kararamidam kanyak. Anya launay ti pasol ko kan ka. Araramidam mati amin. Tapno agbayag ti relasyon ta. Ngamsi ka matamis mo di mang dadadaal. No namin ano ka na pinakawan. Ngam ulit-ulit ang madlata. Nagdrama ka man ako na alison. Nawaya ka mangisina kanyak, nurita ti kayat mo. Jack kayat ti adu a drama. Awanan ka itibahin. Na magklan ka, babaero. Awan pa nakakontento iti may sa babae. Ay kat, basol mo ah. Amom lang aro na nakastuya. Ngam sublia-sublian nakpay lang. John Wayne. Jack man na mo. Ay-ayatan ka mat iti kunak. Ay ngam pasensya ka na. Ngamin, talaga Jack makontento kan ka. Kat no nauma kan. O, agsina ka na. John Wayne. Wen, agsina tan Alison. Panag ko na, kat awan ti papananda ito yung relasyon ta. Ken may isa, awan plano ang mangikalay sa kan ka. Nawatan. Gusto ko man dito pa nagsangsangit mo, please.
Kita mo, limlimtagan dagita matang. Megan, Saan narumbang asangitam ti kasya lalaki? Saan lang ani Janwin ti lalaki dito'y lubong ko nakmanan? Adupay ti masarakam dita, mas natataar ka na singsingpat. Patsyak ang makabirok kan tumat lang iti lalaki ang mga iwan kan mangipatagken ka iti naputno. panagrik na katawanan ganas ko nga agdiag. Anya? Hoy, anya ka kada Alison? Di ka kumamat agsawi ti kasta. Laglagi pa nga adu kami ang mga ipatpatagken ka. Nagsakit, Megan. Sobra sakit. Namumla ko man o kasano ti kinasakit na. Inayat ko ni Janwin. Ngambali wala aklang gayam kan kuana. Kasla matutog ti puso kiti sakit na. Tiyaksan ka bahalan da ito yamarikrik na. Di mo itulok ang madadaal ti biyag mo kapulang iti dayja lalaki, bes. Saan mo deserve dayta? Ipakitam kit di anapigsa ka. Ipakitam a lumaban ka. Ipakitam a kabaalam ti agbiag nga uray awanan ni Janwin. Dayta ti kasayatan nga aramidem, Alison. Miss F. adda mabalin ti pamilya da Alison. Magatang ken maala na amin akay kayat na. Nasingpet dagiti naganak kenkwana. Di adal, napintas, nagaget, nasingpet ken adaan prinsipyo abalasang. Agmay sang anak. Panagkunak ket adda aminan kenkwana aberberuken ti maysa a lalaki. Iso nalaeng taagpada kami met nga awan makuna agasat na maipapan ken ayat. Aging gaita ket agpada kami paylaang abalasang. Adda kami ita dito Spain nga agtrab-trabaho. Panawan tulangan siguro ti makaibaga no addan tuman lalaki ang masarakan mi amang ipaay iti napudpudno nga ayat. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Megan. Ken ka pagayam, Megan. Sapay kuma ta iti kaaddayo iti adayo, masarakan ti gayam mo ti linak ken kapya iti kaunggan ti puso na, ket aglunit ti nasugatan a puso na. Mamatiak, nga iti saan nga agbayag ket masarakan nan tumetlaeng ti lalaki nga agayat kenkwana iti napudno. Nga isunto ti mangitungpal kenkwana iti altar. Kastamatan ken ka pagayam, Megan. Nagasat ni Alison, gaputa at dagayam na akasken ka akanayon amang palpalagip ken mangipatpatag kenkwana. Kadagiti amin na babae ang makapatpadas iti kastoy a sitwasyon, saan nyo ko mga itulok ti kastoy a pasamak, saan kayo ko mga agpakamartir. Ngamin, ti babae katrumbang nalaang a respetuan kan ayatan iti napudno. You deserve much better ako nada iti English. Alakastan pagayam, Megan, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your news para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.